салом алейкум, ҳамватонони азиз. Нами видео то охирша тамошо кунед. 1 минута видео аст. Иқболи шумо буромада ҳар минут секунд гуфтааст ки агар шумо аз Сбербанк битарсен, гапаби аз Сбербанк битарсен, ман киви кошелек дорам, донат ва ғайро. 1 сол 1 моҳ пеш ман ёра ҳамаша дар Генеральной прокуратураи Российской Федерации через нотариус перевод пешниҳод карда ҳастам. дӯстони азиз, фақат киви кошелеки шакали Иқболда 1 миллион зиёд пул гузаштагӣ аст. Ман просто так набуромада гап задисам. мардуми шаҳидоисон ва группаи бисёр экстремистҳоро мехоҳам як попробовать мекунам, ҳамватонони азиз, ки дар территорияи Российской Федерации терроризм эълоншон кунем. Гапое ки задисам зидди Российской Федерация, охирон переводе ки ман кардам через нотариус 1900 рублей ман фақат нотариус дастбордагӣ ҳастам. як попробовать мекунем. эҳтиёт кунед, дӯстони азиз. ман киви кошелек дорам, донат дорам. агар шумо битарсен пул бизгаронед аз Сбербанк. як хушвақ фикр кунед. эҳтиёт кунед, дӯстони азиз. ай пишти зиндагитон шед.